wamisa u-Elijah enza waligeza entabeni yaseKhameli wathi ngoba nini nina liphaka ngoba nini ifophayi kuThixo wenu khonzani yena mama madwa ifuThixo wasezulwini uThixo wenu khonzani yena. Haleluya. Senze kanje uThixo oye wathi waphendula ngomlilo kwasisibingele lo sizawusenza masenze kanje masivumelane iyabe nguThixo oqulwayo. Haleluya. Ngoba wazi izinto u-Elijah uba nomthixo athi call me on the days of trouble I will answer you. And Elijah kufika lo xesha lelo xesha lokuzimpanghalala yasezulwini wathi madoda masithathe ni-2 bulls ezityengisiweyo niqale ke nina ndawulandela nina nibiza uThixo wenu. Uthi yabona lo ufuna uvuswa hlambulele wazi into engeke yena ku-Elijah uba our God does no sleep no slumber wathi wabo ayaselele ukhona lowo ungumgcini kaSirayeli akalali enkosini sitheni sithi Jesus or nothing. Jesus or nothing. Wathi ukhona lowo ndizambisha kuthiwa tatasela amadoda wathi mani ke bafana kenibishe u-Alpha u-Omega, the God that has no origin, the self-existing God ongenziwanga ngabantu qali nomgqibelelishi khanendibize yena nakule ngqokolo ngoba mna ndingu-Elijah ndoyame ngayo. Nawathi u-Elijah God of Abraham, God of Isaac, God of Israel sibonakalisha ngomlilo lakule ndawo. Uthe wathi uThixo andibizwa ndingasabeli ngoba ndinguye